ndarwanira ko Kongo iba nziza kurushaho. Ni kimwe mu bisubizo yahaye umunyamakuru wa BBC ubwo aheruka kuvugana nawe mu mpera z'Ugushyingo 2025 ubwo yari yongeye kumubaza impamvu ubwo ari mu ntambara. Igisirikare cya DR Congo FARDC cyemeje ko cyakoze ibitero muri santere ya Rubaye mu burasirazuba bw'iki gihugu kwa kabiri kigahitana Willy Ngoma, umuvugizi w'umutwe wa AFC/M23 nk'uko umunyamakuru wa BBC Kinshasa bivuga. Dusubiye inyuma mu Gushyingo 2021, nyuma y'imyaka 8 M23 itavugwa, imirwano yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe ni umutwe wa M23 wari wongeye kwisuganya warwanaga na FARDC. Mbere y'icyo gihe sinari nzi Willy Ngoma kandi si abantu benshi nk'ubu bari bazira izina. Guhera muri 2022 nibwo Majoro Willy Ngoma, umuvugizi wa M23, yatangiye kumvikana henshi mu binyamakuru. Umunyamakuru wa BBC arakomeza ati, nk'akazi kanjye nk'umunyamakuru sinatinze kubona telefone ye. Abenshi twaherukaga ya Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23 kugeza ineshejwe kandi igacikamo kabiri muri 2013. Amaze kumenyekana, Willy Ngoma yagiye yumvikana avuga ko ari muri M23 kuva muri 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UDPS ryashinzwe na Etienne Tshisekedi, ubu rikuriwe n'umuhungu we Perezida Felix Tshisekedi. Mu myaka mike ishize yanyoherereje amafoto ya kera anyereka ko yahoze ari mu rubyiruko rw'imbere mu ishyaka UDPS, gusa BBC ntiyabashije kugenzura mu buryo bwizewe ibi yavugaga. Bamwe mu b'imbere mu mutwe wa AFC/M23 ubu baremeza ko Willy Ngoma yishwe arashwe mu gitero cya drone z'ingabo za FARDC mu gace ka Rubaya kwa kabiri mu gicuku. Amakuru ataremezwa neza aravuga ko bamwe mu bandi bakuriye uyu mutwe bari kumwe nawe harimo abakomeretse. Umutwe wa M23 nturemeza ku mugaragaro urupfu rwa Willy Ngoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo ibirombe leta ya Kinshasa iherutse kwegurira kampani z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro z'Abanyamerika. Gusa mu gitondo ahagana saa 11 kwa kabiri, umuvugizi wa AFC/M23 Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko ibitero bya drone byarashe buhumya agace ka Rubaya byica abasivile b'inzirakarengane, abyita icyaha ku nyoko muntu n'icyaha cy'intambara. Drone ni imwe mu ntwari ikaze ya FARDC muri iyi ntambara. Kugeza ubu nta kirahamya neza ko ibitero Kanyuka yavuze ko byabaye saa 8:43 z'igicuku Rubaya, urebye abivuze nyuma y'amasaha arenga 2 bibaye, ari nabyo bitero byahitanye Willy Ngoma wari ugeze ku ipeti rya Lieutenant Colonel muri uyu mutwe w'inyeshyamba. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Gusa niba ari muri ibyo bitero yaguyemo, ibyo byerekana ko cyaba ari igitero cyakoranywe ubushishozi n'amakuru. Drone z'intambara zikoresha kamera yereka abazikoresha bari muri kilometero zishobora kuba magana aho zigeze mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 yashwanyaguje ikigo cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyateguraga indege za drone zarasaga mu bice bigenzurwa na M23. Colonel Nango ukuriye AFC/M23 kuri icyo gitero M23 yigambye, we yongeyeho ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi ko izo drone ubu zizajya zirasirwa aho zituruka. Ariko ibitero bya drone za FARDC ntabwo byahagaze. Nyuma yaho ibindi bikomeye byakomeje kuvuga mu duce twa Minembwe n'inkengero zaho muri Kivu y'Epfo no mu bice bimwe bya Walikare, Masisi na Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Kubasha kumenya neza umuvugizi w'umutwe wa gisirikare aherereye birashoboka ko atari we wenyine. No kwarashisha drone ntuhushe bisaba amakuru ahagije n'ubuhanga mu gukoresha izi ndege nto cyane zikorerwa hanini mu Bushinwa no muri Turkiya, zikoreshwa cyane mu ntambara zo muri ibi bihe. Kuba Willy Ngoma yarishwe n'igitero cya drone gishobora kuba cyarakomerekeje cyangwa se kigahitana n'abandi bari kumwe nawe ni ishusho y'ubukana bw'izi ndege muri iyi ntambara. Mu gihe inkuru y'urupfu rwe irimo kuvugwa hose kuko ari uzwi cyane, birashoboka ko hari benshi badafite amazina azwi barimo guhitanwa n'izi ndege, baba abasivile cyangwa se abasirikare. Ibitero by'izi ndege bimaze ukwezi gushize nuko bivugwa cyane, bigaragaza imbaraga igisirikare cya FARDC cyashyize mu ntambara yo mu kirere. Ibitero by'indege za drone birimo kuvugwa mu gihe FARDC nayo mu mpera z'icyumweru gishize
yashinje umutwe wa M23 ivuga ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda kuba ari utera ibirindiro bya FARDC. Mu gihe impande zombi zikomeza gushinjanya gutangira ibitero no kurenga ku gahenge bumvikanye inshuro zirenze imwe mu myaka 2 ishize, urupfu rwa Wiringoma rurongera gutuma ihurizo ry'amaherezo y'iyi ntambara rirushaho gukomera. Kwikiri. Ubundi Wiringoma yarinde. Yarazwi nk'umuntu unenga cyane politiki ya Perezida Tshisekedi, yakunze no kumvikanisha ko yarazi kuko yabaye muri UDPS. ONU yafatiye Ngoma ibihano muri 2023 ivuga ko akomeje kugira uruhare mu byaha by'ubugome bikorwa na M23 birimo ubwicanyi, gushimuta abantu, gusahura, kwinjiza abana mu gisirikare, ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro n'ibindi. ONU yamushinjaga kandi guha inshingano no gutangaza ibijyanye n'ibitero M23 ikora mu burasirazuba bwa RDC. Mu gusubiza ku bihano n'ibirego bya ONU, Ngoma yabwiye BBC ati ibyo ntacyo biturebaho, turi igisirikare cya rubanda, turwanira ko abanyekongo babaho neza. Amasoko atandukanye avuga ko Ngoma yavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ariko afite inkomoko mu ntara ya Congo Centrale, ari naho yize amashuri y'ibanze akanakurira ahitwa Mbanza Ngungu, agace kari muri kilometero zigera ku 150 mu majyepfo ashira uburengerazuba bw'umurwa mukuru wa Kinshasa. Amasoko atandukanye arimo na ONU agaragaza kandi ko yari ari mu kigero cy'imyaka irenga gato 50. Ubuzima bwe bwite ntabwo yakundaga kubuvugaho, ariko bamwe mu bamuzi bavuga ko yari afite abana 4. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama mu mwaka ushize 2025, Ngoma yagaragaye mu mashusho y'abacashiro b'abazungu bafashwe na M23 arimo kubihaniza, ubundi bamuca imbere ku murongo bihuta ababwira ngo quickly cyangwa se vuba. Mbere yuko abo bacashiro basubira mu bihugu byabo baciye mu Rwanda. Kwikiri yongeye kugaruka mu yandi mashusho yo mu mpera za Werurwe umwaka ushize. Ahaho Wiringoma yagaragaye arimo kuramukanya no gutebya n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baraje muri intambara mu ngabo za SADC, bari bamaze igihe bagotewe ku kibuga cy'indege cya Goma mbere yuko basubira mu gihugu cyabo. Ku munsi Wiringoma yambwiye ko arwanira ko Kongo iba nziza kurushaho, navuganye kandi n'uwari umuvugizi w'ingabo za leta General Major Sylvain Ekenge gatubwira icyo gihe ku byavugwaga na M23. Ambwira ko amaherezo bagomba kwisubizaho M23 yafashe no gusubizaho ubutegetsi bwa leta. Reka nsoze nihanganisha buri wese bababajwe n'urupfu rwa Leta Colonel Wiringoma kandi tumwifurize kuruhukira mu mahoro. Wakoze kubana nanjye. Duhurire muri comment section udibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ntibagirwe gukora share ngo usangize abandi iyi nkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba wari utarayikora. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwa hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru nkwakuzizo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.